رادیوی دنجی گله. Şiravendan uçayan radyoyu denge gelden baş kodarın heja İruye kemişdarı 2024 inili Brüksel'e saat 10 lamede 12. Hemen uçayan saat 10 peşkeş bikendem de mazadiye reber apuya. KCDK گوت اما برای برخوردانی خودی روجاوا و کوبان در بکوین کنگره جواکن دموکراتیکا کردستانی لآوروپا KCDK بمبستا یک مجدار روجا کوبان یا جهان داخویان یک داو گوت اما برخوردان وکه برخوردارا پاراسنا رومتا مروانیه که تدیرو که بسایه تکوشنا گره کرد دستکا ناونتوی پولیتیقی قریج ین دسلاتاریا فاشتا که به MHP هاتن پوچ کرن لیم دبینن که دولتاتک دی ایریشن تونکرنا گله کرد ین روجاوا باکوری سوریه ısrarı. Peşbini rebera poli hemberi hemmu dijminatiyen heze metinge rola formuyla çareseri list o hayal ittifaka faşta kepe MHP puç girin. Dive emde hemin sal ve gera rızgariya Kurdistan Rojava Kobane'de bıkvedi derketine kemmezin rehber politikeyin dagirkeri u konkujen Türkiye bigirin u jiyaneki azad ve kevu hevpar ava bikin. Dive revşen bir hünermet dosten xwe hezen demokrasi u hemu kesin aligiri demokrasi braheke internasyonal برخودان مزن بکن لدورا ریبر اپوتی کوشن مزن بکن و دستن وینج بو آشتی چاره سریه به هز بکن. برخودان و لهنگی کوبانه ایروژی دیجی داگیر کرید دومه شربانه YPG و YPJ تکیلار یک مجداره روژوا کوبانه یا جهانی کو سالا 2014 ده دیدم برخودان کوبانه ده هات بو اعلان کردن نرین خوژ آن هایره آن زمان شروانا YPG اکین حسکه گوت سالا 2014 هنده چتین دایشه ین خوب دستک دولت ترک داگیر کر ایریشی بازار کوبانه کرن یک جه هدفن دولت ترک تورنکرنا گله کورت بو لی برخودان YPG و YPJ ده است هری جورده بو لنابند کوبانه لهنگی پر مزن هات نشاندن ام کدا گله باکور جبیر ناکن خل سینور قلباندن و لهمبری وان هوان برخودان سری را کرن برخودان کوبانه توای جهان دنگ ودا شروان YPG مهدی کوبانه جیگوت لهمبری ایریش چته دایشه برخودان یک پر مزن هات نشاندن دکسیت اگر کوبانه ده گریدابون که للوتکه هات دیتن اردوان دخواست به سیاست آخواه کردان جالی زمان چان ناسمه ده تونه بکه کوبانه بو دیروک بو سمبولا برخودانه گل به فکر و فلسفه سروکاتی خوری خستن کربو و دجمن باش ناس کربو دکسیت شهید آرین میر کانده پلان دجمن هاتن تک برن شهید آرین جهمو هوالان ره بو چافکانی هزه شروان YPG دیجله کوبانه جید بیجه و هزاران هوال المگن اگید و پیشنگ دشهر کوبانه ده بلهنگی شهر کرن و شهید کتن جه 7 سالی حتی 7 سالیه همو کز ده برخودانه ده بون لکوبانه شهر گل شورشگری هات مشاندن دکسیت هوال آرین و گل هات تکچ و خورت المه لهنگی نشاندن اوه هر تن ده دل مدبن او بیمرنن امل سر شوپا شهید خوبن PDK و ارتشا ترک گنده درگیله یل متینای تالان کرن ارتشا ترکا داگرکرلی باشوری کردستان جبو داگرکری و تالانه جارک edin eriş به سرگاد سیویلان دیمنن گنده درگیله یا متینای نشان دادن که مال و زوین گندیان به چی رنگی هاتنه تالان کرن ارتشا ترکا داگرکر 23 نیسان 2021 و بارمانجا داگرکری eriş هرما متینای دیگه ev operasyonel bakure hereme 16 Haziran isalde hin berfreh bun u derba باسی باشور هرمه بون به تایبتی متینا گولکا شلازه درگله او بازه بون هدف ایریشن داگرکریه جروجا دسپکه و داگرکر ایریشی گنده لوان هرمان دکن او گندین چاردمینن هرمه والا بکن چاوکانی خوجهی راگهان کو ایریشن گران لسر مالن گندین درگله هاتن کرن ارتشاتر کو پدکه هول ددن گند والا بکن لبله گندی هر جارا کو فرسند دبینن لجو وارن خو ودگرن اشکره بو ارتشاتر بو بالافر اشار ایریش بر سر
malên gundiyan û pişe ji mal û malzemeyên li malên gundiyan diziyan. Ev yek di dîmenan de jî tê dîtin. Gundiyan diyar kirin ku dewleta tir biriya pêdekê ji wan xwestiye gund bêt biterîkinin. Lê belê dema ku gundî li gundê xwe vedigeriyan dîtin ku titiş mîna berê nîne lewma pêdeke ji vê talanê berpirsiyar dibînin. İşkenceli kesên ku li Herêkolê hatin bin çavkirin kirin 24 kesên ku di 28 Cotmeyê de li çayê Çemê Karê ya herêma Herêkola Sêrtê hatin bin çavkirin li fermandariya cendirmeyên ya Sêrtê hatin işkence kirin. Piştî îfadeya wan kesên hatibûn bin çavkirin got ku pirsên weke hûn çima hatin zozanan, hûn çima bi sevalkariyê re mijûl dibin ve alîkarî daye gerîla têkiliya we bi gerîla re heye kirin û işkenceli me kirin. Ji kesên hatibûn bin çavkirin Recep Kipçak û İlhan Tekinal herî zêde hatine işkence kirin. Têpayîn ku kesên hatine bin çavkirin îro bibin adliyeyê. Çavkanên herêmî jî diyar kirin ku hin malbatên kesên dibin çavan de ji wanê çûne Sêrtê. Milisên jin li wan û geverê li navên de dagirkeriyê xistin. Milisên jinên agir û rojê têkildarî çalakiyên ku li wanê û geverê pêk anîn de daxuyaniyek da. Di daxuyanê de tê gotin ku di hevdehê Cotmehê de li wanê li hemberî avahiya ku polîs û asker lê dimînin çalakiyeke pêk anîne. Piştî çalakiyê hêzên me vegeriyan cihên xwe yên ewle daxuyanî wiha dewam dike. Şeva 19 Cotmeyê li taxa Esentepeya geverê yekîniyên me bi teqemeniyên bi destan hatine çêkirin ji 2 milan ve li Qereqola polîsên dagirker xistine. Li encamê de jeneratora Hündurê Qereqolê Xisareke mezin dîtiye. Mîlîsan got ku wan axaftina rêbera poya ji bo ciwan û jinan ji mînareya mizgefta taxa Cumhuriyetê li gelê taxê hatiye guhdarî kirin. Li du noktayên cuda yên nêzî navên da sûyikê jî amûrên deng hatine danîn û nêzî 2 satan axaftina rêbera po li gelê geverê dane guhdarî kirin. Ciwanên geverê yên li navên da sûyikê bi duruşmaya bijî seroka po piştgirî dan çalakiya. Su heft baroyan bertek nişanı deste serkirine dağın gotun derbeya li dijî demokrasiyeye. Su heft baroyan li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê piştî biryara girtina şaredarê Esenyurtê İstanbulê Ahmet Özer û xespkirina şaredariyê daxuyaniyek dan û gotin awayê lêpirsînê û kiryarên derbarê mijarê de li dijî peymanên navneteweyî yên ku Tirkiye endamê wan e. Baroyan got ku mafê hilbijartinê bengeha demokrasiyeye ev tê watiya serdest giriya iradeya gele lê tayînkirina qeyûman xespkirina radeya gele û tûnekirina nirxên demokratîk e. Polîtîkaya qeyûman bawekî eşkere li dijî rêgeza dewleta hukûkî ya demokratîk û demokrasiya herêmî ye. Tevî ku zirarên polîtîk a qeyûman daye demokrasiya Tirkiye hê jî di bîra me de ne û carekê din hilbijartina vêriyê nayê qebûl kirin. Ew mek baroyan dibêjin ku tedbîra girtinê ya li dijî şaredarê Esenyurtê Ahmet Özer kiryareke ne hukukiye siyasiye. Em bakdeki ku ev pêvajoya hukukî divê bi qaydeyên darizandina adilane û mafê reşnekirinê werê birêvebirin û dawî li biryara qeyûmê beyanîn. Li Berlînê ji bo werîşê Muradî û girtiyên siyasî çalakiya grêva birçîbûnê dest pê kir. Li paytexta Almanya Berlînê Komîteya Berlînê ya Koma Jinên Azadê Kurdistanê Kijar di şaxsê endama Kijarê werîşê Muradî de ji bo ku balê bikişirin ser rewşa girtiyên siyasî dengê wan bigihînin raya giştiya navneteweyî û bi daxwaza bi dawîanîna cezên darvekirinê başkirina şert û mercên girtîkan dest bi grêva birçîbûnê ya 2 rojan kir. Komîteya Kijarê ya Berlînê biriya grêva birçîbûnê peyama giringiya têkoşina hevpar a ji bo mafê jin girtiyên siyasî û parêzvanên mafê mirovan da.
Berbijarên partiyên siyasî encamên hilbijartinên başûr red kirin duh li kelarê namzetên partiyên siyasî û serbixwe ji ber sextekarî û binpêkirinan encamên hilbijartina Parlamentoya Herêma Başûrê Kurdistanê red kirin. Li ser navê namzetan Huner Apazda Xuyanî hevpar xwend û got em destşan dikin ku encamên vê hilbijartinê ne cihê baweriyê ne belgeyên me gelek binpêkirinên ciddî nîşan dide. Em daxwaz dikin ku desteya serbixwe ya hilbijartinan û aliyên têkildar lêkolîneke zelal û bêalî bikin. Piştre jî ji bo parastina dengê welatiyan gavên pêwîst yên hukûkî bavêjin. Piştre daxuyaniyê serder Tilêkûyî jî derbarê hin belgeyan da agahî dan û got xizmên min dengê xwedanê min lê tenê neh deng ji min re derketine. Lê navendeke 3000 deng hatine dayîn û gelek kesan deng dane min lê deng nehatine hilbijartin. Mahmud Meşahadînî bû serokê Parlamentoya Iraqê piştî 11 mehan ji lihevkirina aliyên siyasî li Sûnî li ser serokatiya meclisê lihev nedikirin. Lê duh bi şev di hilbijartinên hatin kirin de ji ezma Mahmud Meşhadanî bi dengeke Sûnî û fraksiyonên Kurdistanê bi 269 dengan weke serokê Parlamentoya Iraqê hate bijartin. Mahmud Davîd Silêman Meşahadînî di sala 1948 li bajarê Bexdayê ji dayîk bûye. Sala 1972 peymangeha bijîşkiya leşkerî temam kiriye û wek efser di artêşa Iraqê de kar kiriye. Meşhadanî di sala 2004 de endamê Komîteya Nivîsîna Destûra Iraqê bû û bi sala 2006 de heta 2009 serokatiya Parlamentoya Iraqê û Yekîtiya Parlamentoya Erebî kir. Piştî rûxandina desthilatdariya Saddam Hüseyin yekem car wî serokatiya Parlamentoyê kir. Netewên Yekbûyî hişyariya birçîbûneke rewşa Xeza, Sudan û Sudana Başûr metirsîniye. Netewên Yekbûyî derbara Xeza, Sudan, Sudana Başûr, Malî û Haîtî de raporek amade kir û ji rayê giştî eşkere kir. Netewên Yekbûyî çavdêr û raporê rêxistina xurek û çandiniyê weke referans girtine û dibêje bi taybetî li Xezayê ji ber şerê dijwar ji sedî 41 şêniyê wê dibe bi asteke lezgîn rastî birçîbûnê were. Ji sedî 16 ji şêniyên Xezayê de asta Karesetê de ye. Di nîvê meha cotmehê de 1.9 milyon kes yanî ji sedî 9.1 şêniyê Xezayê ji cihê xwe bûne. Li Sudan û Sudana Başûr jî kesê ji cihê xwe bûne bi metirsîniya birçîbûnê re tê dikoşin. Sedema van teva şiddeta çekdarî û mercên hewayî ne. Li Haîtî û Malî jî krîza birçîbûnê her diçe mezintir dibe. Belê godan ji min û çê saet 10 pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.